En 2019, Adif renovou o selo de ouro a Excelencia Europea 500+, converténdose na única empresa administradora de infraestructuras ferroviarias do mundo con este galardón. En 2020, xunto con Renfe, dá un paso máis, substituindo o bono de media distancia físico polo digital. Con todo, Windows XP resístese a desaparecer.